Lahori jana long le alam kia puthak hamphang asong songkrei sia tum pherang kia mai kipha. Havar ke hat karbi jutang asong pen havar karbi risonim so rong aje ingdeng ko rasil ke pa pharman ingdeng hinia phong meikang nipon. Langlok so lem salong ningkane sega pharman eje mamai kang nipon. SUHRID scholarship scheme under MLA scholarship and kerap kipi. Bokajan Youth Forum atumpen one day volleyball tournament ke pathu. Chokiola English School pathu aklamalong volleyball ke pathu angdung kiti. Kardom Pini Adap Abirta than bang Pini limerina hansepi non arjuikha birtang tonpen. Havar cat karbi jutang asong pen havar karbi risinim sorong aje ingdeng ko raser ke ba pharman ingdeng ini amai kang nipon pangso amai ani kang sam por phai plia por pen pangching pon la pen rohim terang ahin pen mai chepahem phupon la pangso amai along chitong dun tiri kam chun bang paniram timung la pen fooding convener borsing ingti in church komol ingti volunteer convener mongol sing ti so in church Robinson terang atum chitong don si mayar dipidon bangso amay long kachari pon kenon kewang jing ding in koira sirkep apartment hawar karbi risunim sorong aji arnisia apartment koson pensiali ralon kitalon pon thek jema puhai hoi chethan chimum pon lason si pininga pang kerong tin mate arong tin along ronga saratum pen chingwai pon popusi chethan pon pining karbi hawar risunim sorong aji ingde in koira sirkep apartment arnisia apartment adon sika phoke brung pon popusi mayalong chethan pon lason si mayalong bang thongke pa muluk cheto dun si mayar dipidon Hawar cat pen long bamon rongpar 365 News India. Non ke bang ji deng kora sirket hawar karbi risunim sorong aje aparman pini tirikam ame pen hawar ame yang bong pini ame ni pono non ke bang ji laso samjin pen tiripi karbi cultural society hin pen kharten pen ame sia aparman pan hawar ke hap tirikam ame pen dan participant dolo laso kini amelo tirikam bong penan aku pekon kasi pini bangso amelo tirikam chunbang akai sar pandam timu hendon kini ame japon lo pen warami di hindensi samjin pen mai macari pon lo kini athipki kecerai pon somthom do bangke nola arisia farman laso kecetek pondo cukamamo kelang cari laso konvenor bangke akhir sarbo si konturansi tekono incas bangke komoliti lapen rai komamo mate volunteer laso konvenor bangke akhir hari mensing tisokansi konvenor bangke tekono lapen incas bangke hari Robinson terang kansi pekono lapen bangso arisia farman lo ali racham mati la doan so along tiji la so arpustami ti pekondo kapangjang amulo la bangke sampi chompa ni pi alangi pamale konmenor arpusi pekono lapen inchas bangke sampi menikah intipi alang di temanci ahor pekono la pen teneng la tirikam ten kamat hapon la bangke la lo klar intir pensi teneng mangso indai kora sirket armi sigara parman mangke alang itum aso bangki paklar kontak lo paklar kono teneng mangso arong aje bangke intir klar pensi lang tu pichun ponji kamat ha bangke pinabi lang tu cerai konlo la pen bangso tirikam pen kecerai lang te bangke lo peneng bangke arong sar tuman humbi dam pen rong sar tuman king bai limpo akan halaso rong sar tu han tuning di damji jalan itu paklang lo la pen adon tin along pen sika hokep kirun pon dia pantani alang itu punya belong cerai pon lo bangso cerai pon nang kok alam te bangal lo rata juta rat si cerai nanti rat si infur lagi
राशि पिचुंगी पुलसोते बेंसी आरों तुम कमी हुंजी रमना लपेन रोसा तुम हम पें पें ले यूटी वाइड आना पुसी पिनी आखिर की नियमित ओकेराई कौनो असी नीली हवार कार्बी जुता सॉन्ग हिन मीफुन हिपेन alang itu han ba alang itu pini la so cerai lo make ni arong ni samolo alang itu bangso non la bisia farma samjin pen kitchen fuku bangke itu habar kar kita song ahin pen alang itu han ko bangso ajero la se pini ado ga ve pirthe adanglo pacheta la news pass mang tame na kibudi ke ko alang itu ha itu kar kita song pen kurang seperti si pini bangso acara mate indeng ini lah so di kamar ni bangke itu picun poma amel ni phai kre siara ni chitia chiklo inko resi bali pothar ib siama rong along hamphang song kre si mate ksa ksyc syc aiksu kaya kuyar kuyam hpya KFAA, KFAP lapen, IPJFA atum perangkia mai ke phapon. Labangso perangkia mai hampang song kreisi atum chingrum petpen ki phanang ko kalam theke lahori jana longle omphuing tipi lapen phele kheze angbong lam ki aputhak. Hampang asong atum pen ki jong dama tengke labangso longle ke omphuing tipi apenan karlitang Robin Brahma atum alongle lasi omphuing tipi atum si longvek nangji. Pele kheje ke konat pensi netar along le kiche long nangji puka ningje theklo nahok penta pele kheje ke along le ke longji arona ve nitum hamphanga song tum pen ke pele kheje aphan ke long le isita pi thek the lasila bangso long le puthak se tame prabjin pen CBI inquiry dovek nangji pele kheje ke Karbi Anglong amunita kali Nagaland asor labangso lam ki ke damtang ningkan suri ni rakre ke thompen omphuing tipi inu themi pi Karbi long le akes lapen apinan led Robin Brahma phanta pathi pia kes ke chedan bom lo lapen council asor phanta chuning rilo sitame non anta council asorta nahok penta kangsai pi thek thedet lo Jasemet hampang asong tumpen ke hang lambang ke omphuing tipi aphan justice pivek nangji lapen longle sitame omphuing tipi si longvek nangji pusi pherang ke thengno mate pherang ke amai long lam thening je pon Birta pangdak pon jotno singbe Therek asi koma sem puvek ma abang so lam the pili Karbi Anglong ara lapen council phanga padi si pila mong so president ni pen hanglo asi a frank sinili ismana points angli tumhan through media phanga pachini alam thega la hanlo ditu labang so nilmor kumar tea state lapen laurism tea state am pu matma pulotang te nili tum ka theklong ka chinya teng pulotang te labang so am puvek ke kalitang Robin promo hanlo si ke damtang 27 January 2004 aningkan si labangso apagan puniman tea company kanong si alangli namun vek lo non karita Robin pongo bang si holo su non hempu ka chukrong dun ne halo hempu ni silong ne rai ka ban ko ka pele kheje angami monit kuhema sor pisipo alangli konat potonge bangne alang sinu hempu chukrong mo sita holo bangso labangso longli ke nam hut ke alangli ke karita Robin promo long Haki hesap sih gitu dun cot kesini, alang thang tak kali, komaino menit, kau itu macam pini ane ke alang sih, ahem pu besi alang ciprong mo, labang so jadi sih pini itu labang so press meet hang lo, lapen rat itu mitun kardak ni lapan council so cini pemini, people sih nona so justice nona pitek cedera lo, labang so council long hearing ke, labang so case ke 2013 men, pinian ke ningkan serkap pelengtang lo, kita nona labang so jitu a reply a hok am pumat ma pula on tai baidak bai drom thek theda la sida ke nitum ke manbu memelo je inut naga angami pele kheje khoma sorta se bang so long le idet poma council pan la pana parta malo pele kheje da am phuna chu koi ba chining du par pialam lo inut non ke Roman bromo apiso thithana asuma rodo alang chu buchu bang na alang university inut hemepi long le alang batai press meet phalo rat phan chitan lo council phan tuningri abatai dupik lo sita pini anienta alang phan ahoka justice ahok judgment pipe non ke longle chat talang ki longle de jan selang phan kiviji rason dalam si keklang lo sing tu ning dupik lasi nili tum tuningri gang tum han lo pele kheje komat ma chini pameni la
SUHRID scholarship scheme under MLA scholarship pen kerap kipi bangso MLA scholarship a fund pen katokawe bang chokebra phokera pholo ka charli la pen kesodera tuma fan aluhi sarpo Karbi Anglong autonomous council CM Tuiram ronghangan deng pen kerap pajir pon bangso amai long MP Horen Singh Be West Karbi Anglong Deputy Commissioner Utpala Saikia MLA Rup Singh Teron Bidya Singh Ingleng Dor Singh Ronghang EM Mongol Singh Timung Prodip Rong Pi lepen ki thekiding atum chetong dun si bangso kerap ke pajira sai ing samjin pen pichun pon Birta pangdak pon dongkam kam pen Kelvin Terang 365 News India Chiti ni phai crazy bhomtiarani langlokso lem salong AGM amai bipon lo bangso amai long mai phu Bidya Singh Bea hin pensi mai chari pon la pen aluhia man pen kache tong dun lake observer Rajan Timung senior inspector kam coordinator Korkanthi Mandal BJP president Doloi Kiling Korkanthi Mandal Congress May Harsing Kro langlokso lems kongchun bang Sukur Singh Be la pen lem salong chairholder SGB GB atum chetong dun Chairholder bang pharu ke thomra chokner kebra pho an do lasi langlok so lems kongchun bang hin pen rara phan ki than pon ke sang bangge nona cheklojon thom jon plisi longpon chot poputa than pon lasila so phirote Assam sarkar pen pangdak pon one nation one ration card puaron si claim nang kok po lasi langlok so lems along ke doan ration card bang pho bang phia tuma phan non prabjin pen Aadhar card pen link sirak nang poputa hawara tumphan pachini te kang Mai long COVID-19 arona teng pen mai do ponlo AGM mai long insam jin pen chun ponlo nona bang ke kong chun bang hin pen le lamar ju pon thulo na Birta panda pon samilang so pen Mizoram hanse 365 News India Nikane steg isime pi padukono masih padukono hot ini tum adowe house long iparai pono kedam tang anikana pot itu niki proceeding ay maka lapas pono lapen financial statement lapen te audit balance sheet lapen te internal auditor itu niki house pen dicapai sonan mane nang chitoi don sonan deng pono lapen te budget abang ka deng pono je moneng ke bang hilang abatai bang koson si mesen pen kapachun ponima la solem solong koson si paching thur ponima lahai lam che puthak pen si nilitum jitu deposit mobilization pala so atam lagi deng pono lasi jitu niki san abang ke ongdum no porbang ke abade thai po lasi society par paching thur je pan pola dangte deposit mobilization bang deng ponangi lasi pini bangso house long bisi nitum RDM pono lasi labang kengpon po prajing pen AGM kijutang nitum de pini jumlo posi lai provel ke tanglo protokte nitum cooperative officer dum ben tingwai ponsi bangso atam kengpon po lano ada internal officer internal auditor bang kan mesti pekon internal auditor ke badini kedam ta lingkan na basal lens na ko ana ali cuma sonam kedam tang bangke bangso society bang loss le aduh ye pamoi pen pengen nolak non e bangke long songbong pen expenditure cross pen ke profit bangke kom lah profit bangke 16,500 per ton ini lo ke bang jin lingkan pan budget kita ko ke bang ji nengkan budget bang tadeng kono da bangke surplus ini Chiti ni phai crazy arni Bokajan Youth Forum atumpen pater pipon si Thongnok Be English High School pathua klam along one day volleyball tournament ka chepate paman pon patumi Bokajan Youth Forum atumpen one day volleyball tournament ke padopon along rongke the Karbi Youth Club mati RKYC atumpen chirap chito dunsi patumi bangso volleyball tournament ke chepate ingsam jin pen pachun pon lo patumi one day volleyball tournament ke chepate amaya long mai chari pon don barterang ahin pen lapen mai ke phalam theke jai pon Jandraram Be ahin pen patumi mayalong aluhiaman pen kachetong dun Barnabas Kiling KSA mate BFY amai phu Mirjeng Kro KSA dun mai phu CC Songja Tiso KSA Jagannath Be SGB Joy Babu Ingti mai phu Stone and Sand Maholder Sipson Be HM TNBES Khogen Terang Social Worker Moheswar Be Social Worker Ilyas Rongphar UPLA Sotro Tiso Nilibyut Chunbang Lapen Kamson Rongphar BSA Atum Chetongdun Patmi one day volleyball ke pathu ka chepate along ateran kretrok ang bongpen Siamgaon ateran atumpen chepahai ponsi tangka suri phoke hai anong e chepalong pon lapen dilaujan ateran atumaphan suri ke thom anong e pipon
Bokajan Apirta along Kopi Ajoksi Bokajan Youth Forum Sing Ponang Kok Mapu alam the Bokajan angkang along Ajadasai Sitame Kepa Pihu pen aprang kengkam kachijor pon unji aphan sports education lapen ason atomon kemi kewan ponji aphansi BFY Sing pon pusi Birta Ripon Sarupathar pen Jotno Singbe 365 News India Bokajan Youth Forum pen kini labang so tournament kibi pon ni tumak kemang bangke lalo ni tung kibi pon ang ko bang lalo labang so hawar long same ovi kimi tu maphan mate sports hin paprang non je phan logo charlie risoi jang tu phan ni tung ke kam kimi alang tu phan ke pachi jor pon ji phan isi sports pen tame alang tu maphan kang thur pon ji phan sini tung bor isi ni dak Bokajan Youth Forum la pen dak rong ke the Karbi Youth Club RKYC pen sini tung chilang pen sip ni labang so volleyball one day tournament bang ni tung Nale tum lapuson tournament along aprekta ki bipon duma. Non het jong si nil tum chula ke damtang February chi close ni tum Bokajan Youth Forum bang ke seng pon la. Apot si Bokajan Youth Forum seng dat pen. Ciklo yana phi bang ke la lockdown do ko jeni man nil tum bang jada sai ta klem pin la. Asi pini bang ke cheng sia sai la dak suru kotha konsensier lo sini tum nang bilo pinil bang so nang bi halo ni tum bang ke cheng si ni tum events mate ni tum programs ki deng cheng bang la. Lakhain ko rapor nilip constituency ke parlo Chokyo Langley School patua klama long ke damtang jitini phaisar cap arni pen kalitang asot rong pila pen kalitang moniram rong pia tournament pen volleyball ke patu pangcheng ponsi ni phai crazy arni angdung kiti bipon lapang so ke patu asai ke deng pon lake rong pihem asor hemisia tumpen kalitang asot rong pila pen kalitang moniram rong pia tomapan kaching hot angthek pupensi lapang so ke patu asai deng pon lo Bangso ke patwa long alohi sarpo aman pen Winston Ronghang nilip BLCC Maipu Samson Tiso Abari Memesi nilip constituency Barnabas Killing KSA Kongen Terang David Teron GB Lapen kaprek asongja puatum chetongdun Labangso ke patwa long akai Barnabas Killing pen lam theke jai pon ke patwa nat kachi hungta isia kenang sot ke patwa long ke song khai lapen thoram ave lasi jasamet owe kimia tum ke paprang ponang jia kenang sot puta lamthe jaipon aduntu ke wangjilang arnita nilip ahavar kaprek along lapuson ke patu bipon thubomji puta rada thengno ningjepon lapen lapangso ke patwa sai ke ding pon theka pot jasemet Barnabas Killing pen kachoro lamthe pajir ponsi besen pen sayang deng pachun pon nilipen Moses Teron 365 News India Nili tuma kama tha bang kini la dak volleyball championship ni tum bipon lo pasonda thak sini tum football championship tamini tum next ni tum bang koila mati long ni tum ki bipon ji do ni tum la bang ka sik do kasi la bang ni tum la leader song bon ni tum ching mai po ben ka do ka we ada dak ke thegi ding ben tum ching ki ji than pon si nili tum bang la bang so sports hin bang ni tum football tournament bang ke championship bang ni tum bang koila mati long bang club jin pen ni tum ki bipon ji pasi ni tum ka sik pon do lo tangke nason sport hin tumahin pen absong sini level long an paprang pon rat so madam han mante ke pachali ponji phana tumahin ahin pen one back ang deng ponji sa nanili balong pha nilip along bang nilutum labang so sports ahin an si ke paching thur ponji phan nilutum dak nilip sports association do asi nilip sports association amai pu ke hai sa Wilson rong hang pasami tum ching pon long bana lang li hin be sami labang so initiative bang en pon si nilip along like sports hin bang an so se ke paching thur ponji phan alang li tum steps ding pon pu se alang li tame lam chana pilo la si pini la dak same alang tum nilip sports association hin ben si collaborate dun lo pini dak chirap dun lo pasonda thaksi koila mati long si tame alang li na collaborate dun ko pasonda thaksi nil tum long kaprek ka hawa long si tame nil tum kibi ponji phan tum bang ka se golo mo nan tum phan ni tum bang pornang phan mon ko la si ching si bang dak di pon lo second bang ni tum kola man kibi po la bet hilom ni tum kodan ma kibi pun dan ni tum na ya po terana Pini Abirta ke lapuan sekang ton iglo arni ke me kardom